Rezeki terbaik adalah ridha Allah. Jadi baik laki-laki memudah rezeki yang betul. Walaupun tanya lagi nyantam lagi, yang betul yang laki baik mudah rezeki. Putra Rashid, ya Allah neberi ridha drone gelu. Mani Allah Taala ka ridha rezeki nyenna keroi. Nyen kana tak pegah hana dali. Kana tak pegah je pak kitabnya ti merempak na tidro urang dia merempak ngan Ibrahim bin enggak merempak ngan Hasan Al-Basri. Sidro waliullah. Hasan Al-Basri ni dalam kisah berjih igaknya galak kepada Rabi'ah Hadawiyah. Tama-tama aulia, Sayyidul Aulia, bahkan Hus urungnya. Pangkat urungnya Hus. Arti Hus tiada permintaannya yang tertolak. Tiga melaki Allah Ta'ala yang diberi oleh Allah. Karena lidah gatnyan, udip gatnyan, tutu gatnyan, putra yang naba gatnyan, atanyan ka gepujuk ba Allah. Jadi na urung temayang bahasan Basri. Na tidak urung dia mengadu bagnya tentang masalah jodoh hana. Gedayang le urangnya, wahai Aba Abdullah, naci beri pendapat kelung kiban cara lung cok sikap lung nyo katruk wate untuk na melintai. Maki bancara lung beri pendapat yang payah lung beri pendapat pun menunggu. Nyo ilung hana lung tu dipilih yang teh lung cok. Karena anak lung tok sabo. Ilung anak inang lung tidro tegai. Kesawa lung ju. Man yang laki anyan tau na padung-padung trau. Na daripada pihak ayah lung, na daripada pihak mak lung. Le pihak ayah lung gepegah ngatau saudara, le pihak mak pingatau dengan saudara. Dan na lung ngon lung, anu ngon lung. Anu sahabat lung, anu seperjuangan ngan lung. Igaknya pina anu biang karaya. Gelaki legaknya anu darah lung belum pitin nikah ngana kanya. Nyoh hana lung turi pilih. Yang guralo dua orang yang kau likut nadro urang tiro. Yatim piatu. Iji ilake tit anu dro anu lung belum kawin nganji. Pekerjaan tan tapuatan. Man yang na modal baji, iji na di ibadat, na jabut. Harta hana palung harap haputan. Majlame hana ngaiba. Nyo kibat lung pilih. Getaut le Hasan Basri kalau seandainya posisi drone, lung hidup pak posisi drone, lung pilih yang keput. Yang teh yang keput, urang jabut yang naik bedat. Maki bancara gebaca ayat lah li Hasan Basri. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Berangkat mantang yang taat takwa ya ke Allah, maka urangnya na jalan keluar sabib Allah, rezeki jih akan gejuk oleh Allah Taala, pajan jih berle, pajan ilake Allah Taala gejuk. Mampa kibat menyelung na anak lung lagi drone, maka lung pilih urang jabut. Urang na ibadat. Iji tinggal awate awaknya kai matapat dua indra. Memang na kebutuhan udip tinggal ilapur ba Allah. Allah Taala pasti geju. Nujuk ka anak ngon. Karena ngon nyan kaya, ibadat hana. Menyabi harta hana itu pacok. Allah Taala menyegebi gelendai. Tapi ke urang yang taat sampai geju oleh Allah. Nujuk ka anak caranya hana mau ngan cara je. Mayang butoy bagi menyelung dalam buah gedron. Menyelung na anak lagi drone, lung akan lumita yang lungcok atau lumbui put. Nyan kadente jih dalam pandangan uronyo tawa dengan Allah. Menyajih kata dengan Allah, tinggal saja gejuk putra yang kena juk oleh Allah. Pasti yang dilaki geberi oleh Allah. Menyamenan pegah bukan je. Nak kerja awak draw ke yang muda-muda. Nak pegah tanya aku saja. Mereka fikir ku ceritaan tu. Mereka pujuk draw ke ngan lu. Mayat draw ngan lu je lame murah tu. Jelah dami-dami baju-baju tahu. Menanti tanya yang karayu-rayu kan darah sampai salah ju.
Kalau nak buat nyoi ke masalah orangnya hana mau tahu hai tinggal awak kali di udip ke drawing. Yang penting nilai jihnya guna di ibadat butuh dengan Allah. Bekna melinte mentamah ngam bagi tu bodoh. Nyan. Tuh.